Мен атым Екатерина Окаракова, Киеві компания алаячта болабын. Бүгін хасырда бир объекттер келен оларабын, кофе оларабын. Студенческая столовая, онна манна кофейня лахпыт. Бу кофейня быт, мантан жиннях кофеттан студенттерге кофе богран. Ихердебит бариста Андрей бихүлепит, үлебит аратта. Үссылы ба самого начала литурар. Вот. Манна боллағына столовайда ақпыт, студенттер меннегесті қағылылар, хасырда 9 частан завтрактылар. Арас ағы предлагайды бұд барытын бұл. Меннегестік чуя хатынар ден. Бұл управляющая бұд Анастасия. Бұл Елена, кассир. Бұл боллағына Ульяна, раздатчица. Манлык кыра жоғыз чөй меннеге састағы столовайга студенттер атабыт. Бұл бігеге офис бұд, Петровского 19А бар бұд. Бұл бұл хотортаты көхен келбіп бет, Покровский тараққа бары дебіт. База бұд әме полностью бұл хаңа адреска көхен келбіп. Манна болланы бігеға отдел продаж, руководства, отдел кадра бухгалтериялары. Антон болланы опсынан производство отыр, хастағын объект ақпыт. Төт объект ақпыт, оны бүгін бүйен келдік сейлі көлік көрсек бұд. Бұл манна руководителер олар. Привет! Вероника Павлова, директор производства. Бүгін бұл НВК передачтыр олай жабыд. Içeride kahan erer. Manna bollana ühün üs bolanları bud. Bu bollana кофе, чай, ихер каракай кухнялах бud. Манна bollana отдел продаж оларыр. Отдел продаж, девочки, привет. Саша, Геля. Девочки бүгін НВК сахаға урбан передача олды жабыт. Ольга птицаны кытты, местетіне тастаға бұд. Кені манна өлдері мен анны бар, мен кені барабын өлелей. Манна болланы клиентская зона. Клиенттері көрсебет. Манна клиенттер кытты көрсетебет, заказ оңыралылар. Кофе, чай предлагайды бұд. Бұрдық келемет көрсетебет. Vay, ütükinden kündü karatçılar. Amin olap gitsin demin. Ehege bugün bu mağahımar ılcıttı kellegit. Behege arılı bıppıt, rovana bir sıl bolla. Üleler bıppıt, hatta bu bir sıl eheger ulağan mağahımı köhemmüt, ikis mağahımıt bollar. Bastakı mağahımıtın bılırın, straightenерын akarı bıppıt. Antıpıt naha ırağa bit, Кихе олох хыдживат эвит, строительный рынок он свеки магазина бара наха жиктебит, элхин наха кихи келбет эте. Оннук бихиги ыйгар бу Рия торговый центрга бу магазин битнары быппыт. Бихи хаманна бу тынах сибеккилер баллар, жи сибеккилере бу кеттери даңора бут. Онна өссе бу сиемелер, фартуктар, жа арас барыта бар. Оғырокка, сибеккиге, надалах, дериллер барыта баллар. Ата бу билигин көрдөрдөкка бихи көммүт наха хунжи кие карагын тугунан эрэ сымнатыян багарар. Элихен бу сибеккилери бихиги олус ден сөбүлен атылыбыт, бу маннык олух сибеккилери. Орхидея, каланхоя, антуриум, декабрист, арас крахевай сибекки бар. Өсі бұ бігіге бұ дейкі бардақ бұтына, хебеккері бол батақ. Бұ маннык таңағы емиятылы бұд, бұ
Таңастары биһиги бэбит тиктер биппит Сахахеригер Агафья Смирникова ден биллер дизайнерга. Тугу кына быты идея. Бу манна сибеккилери агалык кытын сеп. Кухаган өлен эрер сибеккилер гитин олары биһиги реанимациялыбыт, эмптибит, силистерин көрөбүт, борунлары табыт, көһөрөн да берих битин сеп. Ата онны кихел бэх сибеккиттен арах жоннор. Аны жабу билбеттер. Бу колобур наха үчүгэй фикустахтар эбит урут онтуктары делбе хатан халбытты. Бу маны агалбыттара бу биһиги жанта иттим. Түйөт ый курдук меха бериң детим. Маны бу реанимациялык тахпын, онны бу хебирдахтара тиллибиттерин кенне төңнөрүк тахпын. Бу биһиги экспериментальная площадка. Бу тугу да барахпаппыт хэп. Бу ыламмыт манна селистерде бит. Айылга бербит, сибеккилере, тыннахтар. Кини эми кихи курдуктар. Кинилери көрөн, бөбейден, Карыстан сырыттакка бирде үнелер дибин. Элхин кинилерге таптал беребит. Ал кентен барыта сатаны дейін эрене бит. Мағахын мүтігер бігі бесіл хүттәқ бет. Чекеліңер кіргіттер. Бүгін Машалах Оксана өлілілер, екі крахавсалар. Маша огородница с 20-летним стажем дебютет. Привет. Хай, бәлемнен, да? Бәлеммен. Тәе долгойдым? Долгоян. Мен долгойдым, я. Кофе анда. Давай, кофе де. Маннык үлелер. Ваш кофе, пожалуйста, капучино. Спасибо. Как все быстро. Да, бүгін очаны биһиги бизнестер бытын атастаһан бараммы. Киһеме көрсөк. Киһеме көрсөммү доктан кепсиях пепуллади. Ам бар мен үлевер тоғара атыны киллереңди. Билген буллана офиска баракпыт биһеха, онны көрөкпүт, дөрөкпүт, онны новогодний накрытиялар, еген хаңа кәдәр тураллар, олин онны көрөк. Крас көрөм буллага ден. Эне ми бәян караккынан көрөр дип бәйме хаңа жылга тип бокстары белемнәбит болуктактар кыргыттар. Аны әйяха көрдөрөктөр. Эне ми биле огро чукун дибек нираганди. Элген тибекки егете әйяха чугас. Элген әйин кытта тастар битте менә ястына хәчем. Да барда хәбәр дигәнне би. Тикәр чөй булыр дип барда. Бүген эссе тух улахан хакастах бите. Даланага хибеккилери жактах бит. Ой, Бәгә хибекки келен атылыс бита. Квартира тегер биле улахан түннүктәрдә хәңин. Аны баран үчөйдүк көрөр местетин хибеккилерин ханна урарын ниген. Аны би услугалах бит. Сеп очень интересно. Эн балана бүгүн базага бархаджан биеха контроллун хасын аныры кулахан закастах бит. Оны контроллу ханада, оны бүгүн бир выездныйга баран эме көрөн контроллан кайда хөлелерин жоннор бутун көрөп бутна. Ите күнүнөн Здравларын, мен Катябын, Мариябын. Киви кейтерин компания халаячтабын. Онна бу бүгүн Олан нугар халаячы бола келдим манда. Яқтының кейден ағын, көрергі күрді. Наха чөйін, наха кыргыбай малығын білебін, наха көребін. Букеттер баллар. Наха чөкінежный полка бар әбітті маннық. Кенеге полката бар. Бұл олы далбар хотын. Тихебіккілі ағай туралар әбітті. Бұл цикламен ден калан хойе чөй бай. Бұл маңы кесі декабрист бар көрінір. Бұл именно в декабре цветет тен балади. Бұл кығынғы хебекки. Цикламен әме кығынғы хебекки. Онна болана бұл үші бай подарықтарын ортақты бұтса. Хаңа жылға бұлырын эмең ортан хаңа жылга тылабып бут. Билген бу хебеккине ордо буттар. Бу агланема ден сибекки. Көрүүгө ин боростой чөй байты күндер хебекки. Бастан токунда бут эмне? Бу эпиталлы бут, онна түгәр бу керамзит кутту бутса. Керамзит боланы дренаж ден болар. Онна боланы бу бастан бор бутун белемне кахып. Бу эйте кыра олин халба купап бут. Все куда посмотри. Мы клипы плана ахали альбаку попутся. Перлип. Бомбим эти примерно эти. Ари куда пис?
Ол системата үшөйдік білесім үйнәрігер кені әме бор составын тұпсарар. Қалар бұл манна примерно бача әп болуға. Оны барды манна бұқпия бұд. Бұл манна. Ой, нағанырып тоқтар. Тәрек құтары? Тұлат түгел. Деда? Үйнәйбет олырды. Всем привет! О, здравствуйте. Здравствуйте, Оля Демин. Привет. Вероника. Очень приятно. Бувар, рабочая зона. Ай, маннал равенде. Манна мен аларабын, манна инна. Каталог торбыт, талаллар. Здесь Саша Капсигинда. Наха чөйдей, маннык каталог уже білім бара. Ну, хим бир жон тутан кабан карактарынан көрдөхтөрүнө больше биле кыйыллар. Улыналар. Олихин би маннык онлайн бол, это электронный болбакка, эсе маннык каталогтор хим бир бешайт дибит. Блох чөй бай. Кинеге көрдүк. Эге балдана тух терехинин оңорунарагати. И корпоратив. На 130 человек заказ подробить. Ханга жылла уже корпоратив. Ага. Сүйсө тут кихе болла? Он на талалдарам здесь. Қас чыгылага? 26 кило. Тух бага ханалаққаты? Ну что, главное, красиво, вкусно. Как всегда, мы уже не первый раз заказываем манна. Тугу оформлениені көрдүгүт дейти ханга жылла? Қанны көңі талағаты? Ну, зеленый, очень красивый цвет турец. Он если блин, катать аутоливить. Каз браник тарбыт, бебит семейный, да браник тарбыт, киви того гаспа. Тетя бар свети калемете, терек күнө болор. Олихин туу предлагай билди. Бұл орхидея туха олар қатырыққа. Онна болана, бұл двухстольчатый идем болар. Үшөй бая. Маның олан чаманылағат? Әсі көрөбіт, букеттер ме балыр? Букеттер балыр, онда баран көрөкқа. Катак ебете букет, Бәғат готовый бар, онна бәғат тағаны таллара қанлығар оңырықты. Сиреткеде тұлғы батында ма? Сирена. Талбақтал. Наши подарок болды. Kitchen House, буквинари букпут. Кафе Управляющий Николай. Здравия. Ольга Птицына, бүгін директор болар бейхаға. Олен, это был бизнес-ланч, а как как обычно. Бүгін какой? Суп овощной, спагетти, бифштекс и крабовый салат. Также хлеб и чай. Бұл манны кебет хәнді тәхе болары? Вес это полный 350. Ой, это чугай. Суп второй полный 200 рублей. Салат суп также 200 рублей. Тебе это чёрный маленький ландон добавили. Бланна фаты. Ага, чего бigi кафе это пока ли бустан жахалдың боламыз. То пока то лахан план хау. Пока ли уже кухонер бigi надо. Это мен бара ханам это студентны да хаджамын, үлели да хаджамын, бұл маннык минниге сир. Олы букет аңаратчы, анын бүйін букет аңаран көрі. Бұл роза, қаны бар, кіргівай роза, шыпалақ болар де. Оның бар шыпатын арастырғы өредем. Бұл ана специально шыпар есі. Бұл манан тұтан бара.
Маннык тарда битсе. Оны бу түгәгән булганы, бу мандан маннык булган кахыр, эбетер булганы. Бу секаторда зёмаде профессионально. Онна маннык барын билбедетим диинде. Хаманнык кынабынди. Ух. Бирлигине харазы маннык комыян керен бара. Маннык. Вот так, да? Дабылларына. Бу маннык бәбит наклейка бута. Маннык арттарына сәһәрә бут. Крывый. Здравствуйте. Бу Ольга Птицына бүгүн кинеби директор Екатерина Нугар директор болайдыр. Агнеса управляющая кейтерингом, бу Мария Петровна Ушницкая, заведующая производством в Киеве. Очень приятно. Бии ахалык кайдах оңоһулларын көрөр боллак битти. Хайда үле бара турарын көрөкпүт. Аха. Бу горячица хотта. Горячица хотта бу. Здраволарың. Аха. Хамай хебилен бухарар. Мен грече страстын. Аха. Хамай тугу хебилен бухаран. Бардын де. Чугай. Белем астарыланнар иде прямой ол коско баралар. Холодильник. Холодильниктан. Өтсөк бар. Аха. Местный цех-то. Здравствуйте. Алексей. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте, поздоровайтесь, пожалуйста. Владлен, Светлана. Ага. Öyle bir hadi. Холодный цех. Ага. Ой, здраволарың. Ага, жабы мен Екатерина келлим. Брускетта хайда хоңоллар. Ай, мои любимые брускетты денде. Это доставка. А, Доставка мурахатылды. манны хоңоллар Наталья, өтте. повар, помощник повара Мария, наша. Мгм. Ага, чугай. Bu manны колох весы ingen барды. Барды яханна. Аллах барта яһаннан же маннык барта Аллах сип-сибехей болохта. Здраволарың оғлар. Мен бүгін Катя Оннугар әхегені бір-беркелі келдім. Бүгін білеген қаннары барақтаққыт, аны бәлемгет тойдені тарғыным. Қанна барағаты? Ай, хәп, аны мере... Аха. Bu ismi bir arçaska olur. Onu bu kara karnal, onu manan bölümünü diyor. Bu manna kihitleri bəyəğət olaq bəlемнері büküttü. Aha. Агнеса, bu бүтәһек выезда бүгін өтчағыны? Ого, битәһек болбатах уже барбыттара. Бу билеген бираңарга баракта оголор белемнәр җаллар онтон сәкелектәре. Тон по минутам, по времени расписано барта. Ола логистер үлелилер, да? Логистика чөдүлелер. Здравствуйте. Мен бүгін бұл ойлан нугар. Хәлеки доставка келдім. Чуге, қада бәрі орнақ кастабын де, бара жамын. Чачаны кирен алара уран көріп бітті? Да. Білен бір әбі күні распаковкалақ. Мандар едім да? Күйді қамы oldu. Күйік үйнәйі өпше жені наға кергедерді? Сонны алыра ура бүтте. Жай уран көріп қара? Мана композиция күді біле оңырықпын бағар бітін. Біле ярусынай подставкалар бар болар дейіп әккелерге. Онлық иккетін қолыбыра тұру орары гынам. Вот. Бака вот токуйду жем қайдақ бұлын. Чуть-чуть бөт жүгер. Бөттін декет нағаш тураға сысты болдық. Бұл зонаны кергетерім күндік. Олақ бәйді Дейін әче болды.
Наха чөйдік оңыр бітебіккет. Өсі ылжыттарбы келелері біреме бар, олық әрдеттен келін оңыр әрбеккет. Отто бұл ағылықтар бұтын қахан ұра бұтай? Начало мероприятия в 4 часа, поэтому еду ближе к тому времени. Онны барата тоққа холодильникка да тоққа тұралар деп көрдікті. Бүгін қас кейі келері бұл? Сегодня кофе-брейк на 30 человек. Салфеткалар гыт баллар, ота влажный салфеткалар гыт бар балачыларды. Тән түкітін тахарайының умнайық. Тә. Күні қазақ асты. Чөй бәтік асты. Күнан бұрын наға білі бікке. Букеттің ұрды бұд, сәбекке долатты бұд, тебі күрдік. Олық үлі бәғатын. Үлі бәғатын көрістім бүгін. Антон, мен қайда қасы күнін? Мен астынным үліғаттен олық туға біттетім. Олық изначально олық хағаланыдыттан барыта білі структуралақ, сыллақ, сұрықтақ, барыта олық қас бірді үлетін білер әбет. Мен онны білі келемін контролер да күрдік, надо тағуға беппін дебек күрдік, бары үлелерін білелер әбет. Онны мен білі көрдім әрі. Так, білі барытын олық әрдеттін чокка оңыр бұққыт әбет. Мен астынным, мен қағына бет бағар етіннік болым. Дебатта, кемері хебекке оңырыр кейленем, олырдыр кейленем, міндік себекке үйінерер, кемері флорист болуға, кемері доставкаға хүджіға атын кейі, аты бейге хаңа хағалыр боламы, толық барытын бәйім әме білеқпен, көріқпен бағарар боламын жәбіләлі хиджамын. Антака яха биле тугун хәлбә хәбит әлбәхпа хәбиккәләргә биккән хоры хәбиккәләр булып каһанды көрбәтә хәбиккәләрен баллар бит. Оннан ха кырыгы бай мастерской дине битти. Аллаһ белән җоднырга бандык көйдәрен манды балардагын бу надалак бу нада вакытен кепсән. Мен ханавар бияха коракка инде хокты халак мастерской. Тогы бияне мастерской дем болар иде. Бияха ген раз мастер-класстар болалар. Бияга хаңа жылы нигәрәте Дед Мороз оңырухтак бу бататтан, өсә вышивкаттан сибеккиләрен оробу торттары украшайды бит. Чарас барата болар. Хәбетенне әле мастерской ден. Анын хибекки тугунан тугу багары оңырухка. Открытка да оңырухка. Букетара болбата, торка да хебекки урухойдо касап. Бихе опсынан бүгін көрдік бана тәннән көрдімді. Ән үләңін бәйбілеуітен. Конечно, бігені тоқпыт біле әлбәқ объекттақ ең боламыд арытчылыған. Онда болағаны хем бір марынығар де, хем бір әппетнестер, бихе асқа хеджабыд, әхе болағаны хебеккеге әмейеттерерде қатыннады чөй хебеккені клиентларға. Та оны хамын ғыланы Браник алар булак бачы жаңга. Үйрөнү көтүнү олген бехети майгыннар өтсен. Онны кебете ха. Аны әттелер бу эһеги үләгәтегәр түгәре багары методы дигәнди. Манны күләли турыңди, олык сайда турыңына турың тохтаны мен олык куһаганы тугыдаганы көрбөтүм олык профессионал бит. Оны мен эһеги курдук олык улатыхпын багарабын. Эһегиттен маннык бу көрөммөн коло бурылабын. Мактал нашыдыгда. Эһеме улатан, улахан сеть боло кутуннада да жебайды жоннорга мен тинник өрүнү көтүнү барахынныгы хебиккини чүгейи көрөбүт билебит ондан наха чүдүк ханан көрөбүт. Темакта.